Good afternoon, my name. When I didn't want to wear my sin when a shepherd started him call. Yo, I'm saying my sin. How much to the back of little coin? Show us. How much to the back of the action? What's the thing? This one I can the Zanga boy. Maggie, I saw for about 1 2. Clap up here when it's out. When I read it, and I win. Good time making an hour. I'm up to a wabang, but I'm like, oh my God, this is how to one guy. One time from those who into the apple, I tell about fast. One guy. Say, I can get well to power. Say, people from American emotional one guy. How to that looks like it last. Yes, man. Thank you. Good afternoon and morning today. All protocols are definitely observed. Who's in the tablet? Wazala. Yeah, upana msebenza mnengo phonisa ngibhala ngisebenza yakho phela mina nginempilo. Awu nginempilo kuthi silaba isilimo wangaphalanga. Ayibo nginempilo. Nyaka 24/7 nazo busy ngibhekana nencwadi. Ngiyafunda la esikoleni 7 hours bakana sengibheka mina busy ngibhekana nencwadi. Mina nginempilo mina sisi. Ngeke ngimfunde 24/7 angidakanga mina la ekhanda. Wena abantu ukhulisa kanjani nginathi ngifonele mamakho. Mfonele uzongenzana ayike into ozongisa yona nayo yangisaba. Bayingitshela ukuthi aqhuma ukuthi how high. So ucala ukuthi ngibona ngikusaba sonke sakusaba. Shayela kabi lesifana sakho mina njandini. Ngikufundisa ukuhlonipha abantu abadala. Letha uzokhala namhlanje nje ukhala into lezoyenza jela wena akuzofundisa kanjani ngakaqedi namhlanje uzothetha qedini after namhlanje ngiyadala thola ukuthi jela phela manyoni uzana mem ubhalele homework yami njengoba sewudakiwe no mem akangikwazi ukubhala umsebenzi wakhe izolo bomnini unentizakala endlini wangabhalanga yini inkinga yakho mina ngisilima mina phendule makhuluma nawe mem makala kulento leyenzakalile like inkulu sole ikhall last week yokuthi umuntu mama usebhedlela and izolo bashela ukuthi akasekho okay let's isandla ke xa uthi mina ngisilima mina mem awusangizweli ke ngizwele baphatale nakho nokuthi ngibe nendaba nawe mina bese lezo sandla letha ngalo uvuthuza wena awukade next dlala ngami xa uthi mina ngimaki yakho yes bhala umsebenzi wami no mina zange ubhala umsebenzi wakho wangobhala yini muslim like ngihlezi ngiphasa and like ngifila ngathi sokuningi and ngifuna ukuthatha ibhayibheli hayi ukuthi yimuslima kahle futhi mina nawe yeah yimuslima ngiyaxolisa bas only time ngihlezi ngiphasa yazi ngithi student yakho ngabo ngicela ukuthi ngiyahlala la leselo sisandla something damasini khuluma ubheke wazotshokoza ibheri ala esikoleni allergy sandleni ama allergy kuloka ngisilima mina bhala isilima la isiphongo sami angijwayele mina ngiqale kuphi ngangibhedeli mina bhaliso ngangibhedeli letha yeah and ungangenzeli makitchexini zange nje ngilimazi abhisa amasimbi wazi mina ngiyabhisa uzanohlala esikoleni ungangenzeli ubeyond sandla yeah waza kaqe ngangenzeli ubeyond ngilimazi ngana kamento leyenze kuwo hamba la check wena ngugona yethu ubona kahle ukuthi ungcono kunathi wena ubhalile homework yami uthini ngitho ubhalile homework yami hey ngiyeza lisale kwazi ukuthi hey ama 2000 sophela yini ngijwayele ngisabi mina xolisa intolisi wangidayela mina bazongidayela mina yeza senze akhamba baza maphosa wenzala nafruka namhlanje qedanga mbara sinqedile wasa namhlanje ngibise ngaphoyini ngifuna nje uphile wasa ufuna uphume lekhaya namhlanje uzophela iqina bakho angakaqedi nathi sikole ubuye ngokuphinda yeah class mina ngizokuthi ngithini ke so ucala ukuthi kube nomuntu ozophindela leyo question wami mina ngifuna i-answer manje yeah no thandizane zakho sithathe ubhaleni lapha ushele. So like question based what are the symptoms of stress so you know but ukuthi teenage pregnancy na abortion imagine ubani sosilima siphana into engekho ngathi mnyami ubani pregnancy is stress yona ngibuthi uzongihlanyisa ubani loyo umntwana loyo lo ngathi kumele abuye lokukhedu bani ngoba ngathi udom nje ngibona nje into yakhe la uzinhle mabaso Sam zinhle man yo hayi vele loyo vele ama very teenage pregnancy is stress
vele lo unosimjampise lona 21 akumelanga abula esikolweni vele akuphumi next vele la ekhanda la wena after school jokubamba hayibo umuntu obhale la noma ngimuzela manje so mina ngavela ngahlanza yakho yini bayo ubhala into yakho so yeah that's all mama ngamuthi wena phunzile thabethe 8 over 300 imasana class engeni ya 8 over 300 uphasile ngosi uphasile ufailile wena isikima awukhethekile awutonga scope na usifundisa manje mina ngize ngimene ngikhale ngitshela nge-LO futhi arafuka ama-subject asangitshela nangezulu English LO anandaba mina nge-LO mina yabona ngana attitude wena nayo phelele ujuvenile nakho mark my words wena yophelele tshela ngibuze principal ohlekeli wena uhambe mina lo principal wakho uyengezani ngoba nje nayo nje umuntu omkhulu nje waba yigwegwe akumina kancane nje wena inkinga yakho ukuthi wena walisa ufana nonyoka nami ngisathatha abancane kuba ke attitude nayo mara vela ngamisa angena pho wena hayi umuntu nabantwana bayi7 Namanda ngiyazingene ngizihela nayazo ha abikini manyoni 60 over 300 isikhathi phamisa ama-60 akhulakali le nje into engiyenzakala 60 sengifuna kangaka bona umuntu ufuneka makho ubona nje khona ufuneka makho ngeke ngitshela ufuneka makho bona namanga issues wena ngizimakana sikhathi khona sengifuna for 5 makho kana ngibona la ngawusaba ngafika na ukuthi 100 or 100 anyeke awukhonakali ufuneka makho ufuneka makho la yijabo ifoka abantu ukuthi ufeyile usivothani mina zayinyabe nje ufuna ngabantu bengaphela ngiyawazi namatha right uyawazi namatha right dopa mina yimi hayi ngayimi kodwa namatha nyawazi ufuneka makho awuhlangisi mina ngimdawini ungihlangisi khuma abantu abadala kanjalo simlanda induyani nothando dubu 31 over 300 slim 31 anyeke kabuthi umuntu awazi umuntu kalam wewe ulithole 7 makade mina ngipha 31 mina ngikwayisa wena uyi-fake friend yazi wena wena mina wakho mina sina makusahaya kodwa mina sina makusala ngakhe mina besikubisana uyizwa wena nothakazana makusahaya mina yeke ngikhona kodwa ukuthi uzongimagala mina naye usikubisana kodwa ningizisela mamakho kanjani sure mntana lona yeah thulani umsindo namhlanje siyenza i-unprepared speech amen angifuni ukuthi umuntu uzokhomplena ngabanyintshela ukuthi i-unprepared speech this week nami ngathi hey angifuni ukuthi umuntu uzokhomplena kala ukuthi umuntu oqala eze usinenhlanhla double paint izulu mina phambili gawo i-topic yakho prostitution should be legalized shaba khona you have 1 minute seba kumele kuvunyelwe la emhlabeni ngoba uNkulunkulu sipe ukuthi senze noma yini amathanga wethu isibeletho sethu bafuna ukuvula 24/7 singakwenza lokho kumele sikwazi ukulala nathi sifunayo ngoba umzimba wethu bafuna mina mbona uzabulanhleka isikhathi sama nje awini business nakena nabantu basinekayo mama kusakho lawo kumele ibe khona hlala phansi ngoba ngathi nawe uzathi uzenzana ayi wena lo sina yaphambili education ekithi sasashona khona and uthole izathi sibana ukuthi nengqondo njengoba ngisele into le yaya robotini ngaleso sikhathi iyaya robotini good afternoon to the whole class igama lami unjabulo ngizenza unprepared speech nokuthi education the key to success education imfundo kumele thini imfundo ibalekile ngoba yenza ukuthi uthole imali mase umdala ilima ngifundisa ilima nje mina unehlazanazi lex hayi mina ngazi hayi ayifutheke wangazi ungathi futheke ngibuyela lapha phambili kunini nifuna ukwenza ama paper speech kunini nifuna ngikwazi nokuya phambili ukhulume nje into ayisipuli anwazi na creatines ake umuntu ayi1 athona above 10 nidomje nina kule class hayi mina ngifuna ukufundisa le class ngikhona nina mphamisa nje ushukela wami khathele sibongile magwaza yaphambili gun should be illegal la emhlabeni yaphambili isplit sakho good morning so sicela ukuthi khibela amafu bafakela kususe hip la akanda bakini seclubini or setavern or something makala class nami wafaka amazasi wakhipha bang uzibe legalized ngoba for protection and yeah kana ngiqedile angisazi mina nokuthi ngifika kanjani akule grade hayi hayibo nangu ukuthi nevereze green ke manje mhlawumbe bemuthi semamele sidayiphele sibe bahle udayidayelana ngoba abikela esikoleni ngesiphathi konshana wakho thatha na report yakho memo ayizodafika nje report yami manje hayi man not promoted yeah nabotshenza kanti hayi no ways ama papa like
Ngothi zophela lapho bangishile class namdala ngikhuza bheka amazwi amarizathu. Angithanda distinction eyi-1. Hey, ngideba bini No, kune mistake la mina nowamakhe futhi angiphipa kwamanye. yela siqekile thina ukumaka bothitha sokuDecember nathi sifuna ukwenjoy impilo. Yo. Ngizolani report. Ha, na ifikile boss class sinendaba fona nge-report yakho. Hey, nangitshela into eziyi-1 trillion angifuni ukuza next. Ngifuna ukulanda report yami maqeda nyama ngicela report yami. Yo, wena qhelela yazi awuthatha ne-report yakho ibona ukuthi phambi kwakho. Oh yes, nama 2000 yezwa. Umngane ayadelela yazi. Uphinde lakho abasibiza ngama-1K. Ayasa report yami. Le-report Hey, sisawusikhwahlazele wena la emhlabeni yakho ne-report igama lakho. Hayi, le-report le akusiya mina ngikhathazela abo-level ankuwonke ama-subject. Level 1, 7 powers. Uhlangekele kawulimsele Ela umuntu angazange waphana ama-final exam hamba loba impumalanga yethu athi ku-vacation. manje bangabhalanga ama-final exam ngicela ukuthi bana sisangama-result phakathi kim-3 azi ngiphasile sem-3. Ela sisayisebenza kanjani and nawe uyathanda zenza isilima la awubhalanga ama-finals Nangihlangile uma umuntu ovela afikelela ngomunye umlilo uma umuntu ofina khona and anifuna umama anifuna ukumbona umama afike la afake ipheni ngifana report before ngiyo mbizo mama the Department of Education is on our side. ngifuna ukumbona mama nifuna ukumbona Mbizi nyo. Ake sibone ngizokhomba Awumeke ithi wena umntana Dinas. Usazowenzani la sikolo ngoba uyazazi ukuthi ufailile. Ngambhekile wena yezwa mem. Frank sike futhi. Hayi, ungiphaphile phela wena. Ngilanda report yami. So, ithathe phela phambi kwakho sibhekene. So, ngafisela manje lekherekhe ngoba lo asimithi yazi. Nginapho nokuthi ngithole black card again. Hayibo. Nginapho wena. Hayibo lengane. Hayi, ufailile Baptista, angabe uzozenzani? Ufailile. Hayibo. Now, Hayibo tabela na report. Nyaya ku-matric next year. Hayibo ngane. Next year nyaya nje ku-matric nathane nanthanda. Hayibo but ayiselo kanjani mangatholanga upromoted awuyi ku-next grade ungahlanyisi yo ufuna ukuza amaphoyisa kuba yo story hawu yini kanti sheshana inalanga lonke mina hawu owokuqala usibeletho dlamini khibelete ifake emadleleni ukhibela lawo ma-specs sure bekale gobisikhanda phakamisa jika futhi next hanga sibonga indlala shabalala hayi abantwana basegugulethu nje bayathusa hayi yini mangane siqoqo qala ukuthi sikhiphe tu Uthini? so Jwayela kabi wena. Thatha lesithombe. Umuyu. next Nonkululeko Zulu sure Nonkululeko sure as part of sis hawaii angazi qala ukuthi ungangibuzi simala ngamazinyo angikwazi simala ngamazinyo hayi ke kusho ukuthi ngeke usithathe ke isithombe ukuthi khanda futhi ngifuna ngibe igcine Sabonga next. baba kululana sinangele ehlelisa imdletshe sis ungafuni nje ukuthi ngithethe sorry beka lokhu kudla phansi sabonga ngihamba next mbalenhle Jacob Bell Savannah wow manje bathanda ukuzuza ama-slake wafaka ama-eyelash ngifuna ukuba muhle cala ukuthi ungambhori khipha lawo ma-eyelash nje khipha susehiyoxa lapho siyazi ukuthi uzalela khona nemaka please cala ungazibhori ihlisa izandla mani ume kahle yo khipha izandla ebhokotweni cala laba abanye abalandelayo hayibo msintelo elandelayo iPhone 13 ngimalo waza sisi hayibo kanti ngabantwana bakule sikolo wayebona ngidungise ngesikhathi so ngisakhuluma so ngisazidini mina mawai wena bangazidungisa next babala measurement mabhena so nama-hiccups manje wangaphuza amanzi kuni ngingaphuza amanzi awafuni ukuyehla so amerika ama-hiccups aphele mina ama-hiccups akho ukuthi aphele ngicaba ukuthi kuphi la okay ke shutha before aphuma wow kamera yami yo athi ngiyisuli shesha okay simala ke
Ha kuphinda fast. Ngijahile nami ngiyambona. Next, mampintshi impanyaza siphongo. Ha, top student madoda. Manje aphethe ama certificate. Leqhumisela. Phansi. Msikali. So ukuthi nibane ngizayephi. So maphina khona ama-12 khona abantu bazobona ukuthi yi-genius. Wow, mthathimuli. Skis next time mina. Akeze uma-12 extension ngikhabela. Yo, fanele umuntu wazi ama-roof. Sabanga ama-12 phinde futhi sima sikho right. Sizokusisa makoleni la ophinda bakufuna wena. Angizani. Phela kabu anisebeka kusoma. Mntwana mabeni. Bekuphilile silima. Tuna ukuthi sesingisihamba yizi.